kimwe gusa hari mpamvu nagukunze. Iyo uri kurarira nanje numva mbabaye. Sheri, nimba uri imfubyi nta cyaha wakoze kugira ngo wisangure imfubyi, sibyo? Niyo mpamvu ndiko ndakuremesha nk'umusheri wawe, sibyo? Sheri, ndagukunda be. Please, nzokora igishoboka cyose kugira ngo ubeho wishimye. Sheri, ntacyo nokora ku bwawe. Sheri, ndakwinginze. ubivuye n'ubuzima n'umunsi nibutse ko ntushobora gutegura iteka nk'iki. Ni ngaha ku bwawe, sibyo? Ni ngaha ku bwawe. Humura. Sheri, humura, ni ngaha ku bwawe. Ni umukobwa mbona nyishimye. Ariko nakubonye umunsi uri kurarira nanjye bintera agahinda. Sheri, ihangane. Reka kurira rero. Ati ndagukunda. Reka kurira rero. Ndakwinginze. Sheri, ntacyo nzokora kugira ngo ubeho wishimye. Kubera wapisemo kanutsi kakajoni. Sheri, nanjye icyo kibazo naba ndacibaza ariko sindagitorera inyishu. Nubwo nabishimye ukuri ko ntushobora kureba umuntu anyitaho nyuma y'aho muri abasimbuzi. Sheri, nariyemeje aho papa wawe na mama wawe batari kendo abasibye ariko ubeho wishimye. ili uishi Ubeho wishimye. uishi kwa furaha, Reka usidie. waragize wariyemeje Umeshaamini? ndiko ndakubaza Ninakuuliza, wewe mukobwa wawe ni ryari nzoka kumavuka kingakushi okay we iyi mayiwe waikuye kapurusi mayiwe tekwa nyuma ya kutoa Gohan ingunga karibia njoo papa ndagusafi sivyo amakosa y'ubu yahanire jewe sivyo mti yake basi we ninde yakubwiye ko urugo rwacu bila kufika hapo si ndagukubita nitakupiga. papa ari kurazuka mu kazana wowe ari kurafata Sasa kuna mukazana wacu wewe kaza mwana baba icyambere cha kwanza uyu nta muryango n'umwe afise nimba akeneye kugenda gusanga se we ku mpanda iyo bavuye nawe ukiwe ntazi naho yavuye nawe yakomoye hajua hana ametoka hana kizazi mbere sikia uyu mukobwa sinamukeneye kumwana w'amaso y'uwanjye dada simita Haka ni maneno yanga. Mungu amevumilia umushinzi yagenda na shishimizi mama afise n'amaboko agukubita niko na uchafu kichwa nitakupiga Mbona shiki wangu umviriza nibyiza ubu nyene ya mu sasa minota itatu uzofera no kuba utaje iwawe toke kwangu nyamutsa baba sikia nimba koko nyubaha kama umenisha jewe ubwoko wanje kubera inyubashe sinkeneye inkotora zose z'abakobwa
jewe niwagera kukenera umugore zo mukuzanira mwiza pana mayobo zose Mwanamke nitakuletea naye sio kandi kini nacho ujya mukobwa ko muramanye igihe kinini nawe mara kugira muvane mwanasi ndio wachani ndio kuko itunga ryanje ryose no guha burya mukobwa usikora navyibura bibwira ninataha mushetse Mafiti ashirabona ibikorwa byose bisigaye bigenda neza. Sinarinzi yuko jeri maze kuja mu mahanga wose garana entreprise zanje nk'ubu ukazikurikirana neza ibikorwa byiza byose nagusigiye ndabona ukora bijana neza. Ijya nyazo nari nakubwira ubaki reka mvuye kwibona kubera naguhaye ifoto kushera yo wabonye sigaye nkora n'ibintu bishasha nubwo ko nyina cyo pianiste wabonye hivi kama pianiste kwa kila kitu badushira muri ameshajenga nyumba yake. ndabona madame wawe Ninaona na mke wako kwa sawa. uri madamu wanjye urabona ko ari mwiza Huyu ni mke wako ibintu byose ndabona bigenda neza nta kigo kigenda nabi hama hari ikintu nashaka kubwira kuna swali nashaka wongereza amafaranga umukozi wose akorera muri trending wongereza amafaranga kugira ngo babandanye bakora neza uongezee franga kwa watumishi wanaofanya kazi vizuri. ndaboneza amafaranga Kweli naongezee franga. nakira umwana mu bandi Okay, mtoto. aba ni bamaye bo bamwe nakubwira reka kuba mufata nabi abana uri umwana mu bandi utegerezwa kumufata neza nk'umwana mu bandi ufite umuhaza umwana nk'uyu umwana nk'uwageze mu rugero rwaho yokora neza urabona uyu mwana none iteragira basi mufuma nk'umufungurira apana kumufata nabi nk'uwo nzi kurondera magi kurondera ahubwo njye kurondera nyoko wawe Alikuwa anatafuta bose ubwabo mayibobo mwaharega akakaka nta mubyeyi n'umwe gafise umugabo wanjye ariko ndatakora neza uca umwana nk'uyu umufata nabi nk'uyu ukamuhaza araba umwana ariko arareba wari ukwiye kumwiyegereza kandi ni sefu Edwin ibuka nawe iyo wapfuye washaka sohoka narinje kuko va mu maso sohoka kandi mwibase mike ndakora sindi kofi ndakujude ukazusura icyo kiracyo cyawe hanze Mafiriti umviriza nakubwira ikintu sivyo ubundi munsi nagarutse kasi sivyo ujya mukobwa umunsi nagarutse nawe azoba ari ngaha ushaka kwiba ntangorane n'imwe yo kurira ariko umunsi nagarutse ngaha nawe azoba ari ngaha ujya mushenzi ule mshenzi kandi umviriza hari ibintu byinshi biriko biraza abwira w'igomore sinakubesha unafanyika hapo utajigonga. gusa ntacyo nzomuzana Mafiriti hari ibintu byinshi biriko biraza ntacyo umwanya wagiye rwose reka tugere dutonge nka turiya dukobwa hariya sawa ndacyafise n'indi migambi myinshi kuko nta mwanya mfise no sawa aha iyi ngoma iraba wese Felicite. Felicity. Hariho byinshi nakuguriye Kuna mambo mengi ariko ndagerageza uburyo bwose bushaka ko ushobora kwishima najikaza furaha. ariko nubibona Felicite ariko ufite
turaza ko ari iby'iwacu ariko ntidushobora no kubigenda Fesitine. ariko turabizi ko ufise sheri wanje Jonathan wakora Fesitine no gushaka muri iki ntacyo nakora kugira ngo ndakunezereze mukabuguma wiruka inyuma y'urya muhungu nyine niwe mfise mu buzima bwanje nawe Fesitine nuko wiyumva nabyumva ariko nanje ubwanje sinoshobora kuba mugagufise Fesitine. Fesitine ndamukunda mu buryo ubwanje bw'inzira ariko ibyo byose ukuri mbwira uzi ko mfise sheri Fesitine ndagusavye basi please nusubira kumbwira iryo zina ry'uwo muhungu ndabigusavye Fesitine ndakeneye Fesitine ko wowe wanje bwite ibyo papa yigira byose ndabona bizomuhanga Fesitine no gukorera byinshi bihambaye kurusha uko wabyiyumvira Fesitine. Fesitine kisi mwumva neza Fesitine turiko biraza Fesitine. Mafiliti hari ikintu ntariko ndatahura neza bigenda gute uruganda rw'iwanje ndarugusigiye nta mafaranga menshi ndiko ndakoresha ariko amafaranga ndiko ndabona kuri konti ariko arantangaza cyane ubigenza gute ngaho reka kugomba no kunguka kumara umuntu bibaho oya hari ibintu ntariko ndumva neza kibiki cyo urabona amafaranga ukunda yaguhaye uko ngiye kuri konti ndiko ndaraba cyasanga amafaranga yiyongeye cyane ariko wewe ibikorwa ukora n'amafaranga uko ndayabona sindiko ndabitahura neza nshaka kubwira ngo ukoresha abakozi ubaha iki honest nabikora kubwenge wabibwiye reka jewe sinihenda hajya mu mutwe nihatari utwo wanje ndabibona wakwise amafiriti nyakoresha yakayabibisha ufise imivango myinshi nk'amafiriti nyene ni 20% yakayatari ajana gusa namana mwayakanyonga ikibazo yo muri februari vide ntugire ingorane z'ibintu nk'ibyo hariya twebwe oya reka kwikuba jewe hariyo ibintu nk'ibyo oya uratanguye bwarutangira ubwa ni ikiwe nawe uwo musore afise ingorane mu baki kubera ko ubwo musore iki Mike basihisha niba ni inshuti bawe uriko uravuga ngo urabunda wewe nibyo nababonye muri ko murakora na dodo uri kubahuka kuza muhire wanje umpamagara ngo shi iki wagikuye papa urazi ko wambatije ngo uwo mukobwa n'itunga mise n'iki yandika kitunga namuhe wamuhevye reka wamuri umuhizi wamuri umuhizi aga ubu ariko bakagrase papa andika itunga ashaka kuzana ubunyene sinyeje byose usinya wirindira kidogo tumaibeze nacu turimo usinya hanyuma mama felicite yambesha mama felicite namubona nabibonye uyu munsi nabikubwira ngo teri yose ngo nungwama bose
bose ntibigucange reka ntibigucange nuko kubanye n'umugambizi musubire kuvugira ijambo ari uko umukobwa ari hanze papa hano mujigubura hano ukubita n'umukuru aho kwa mwebwe byarangiye kurambirana na dodoma je Mafiritse nibonera n'amaso yacu Mafiritse ndakumva Mafiritse ibuka iyo nagukuye ibuka uko wari umerewe ibuka ubuzima warimo aho ugeze hari abandi kandi bandi bari kwasha ariko ukuntu uri kurafata uno mukobwa ndabona ukibuka iyo wavuye ariko ikindi kintu mbonye uwo mukobwa ni umukobwa w'iwanje uyu ni umukobwa w'iwanje namwihweje kuva kera nsanze ari umukobwa w'iwanje Ebri Mafiritse uribuka na fuwa pase nza ngaha narakubwiye yuko umukobwa namushaka kagaruka ngaha hari ikintu nawe nshaka kubaho bose reka umukobwa burya namufata neza ariko reba ariko namugaburira Edric nahangira byari byacanganye ngira ko umuntu kari kamufashe kumugaburira waramugaburira kandi nabibona Zemere uri umukobwa w'iwanje Zemere aka kantu wambaye nanje ndakambaye aka nagahaye mama wawe ongera umubitse kandi ndakwemereye nabaye umubyeyi mubi sinigeze nitaho kukumenyera humura iki nicyo cyari igihe cyawe reka kurira amarira yawe yose arahera ni papa wawe nakwihweje kenshi papa sinababwiye kenshi mama sinababwiye ko felicite ndamukunda mukaguma muhana ubu ryajyaguse yizire kibondo Mafiritse imbere yo gukora ibi byose basi wariyumvira nawe uko wabaye mwana wanje hora ubuzima bwose waciye ndigaha kugira buhinduke ikintu cyose kiwanje kizoba kiwanje inzara waraye uzoyigwiza n'ubusa sheri yo kwiza sheri umviriza wa muhungu nawe urigajya mu zindi ariko reka nje kwitaho umukobwa wanje no sheri no sheri no mukobwa tugende ni wowe wari wanza kugira ngo ntukanyurushe kurinde kudanangora ariko tubanza tugende iyo mwana kwa mukuru wowe mukazana wa mbere nzoba ndugu Mafiritse ubu urabonye yuko neza uyu mukobwa ari umukazana wawe sheri ndamukunda sheri abana ko babakundana nta ngorane ariko ikosa wakoze ni uko utamufashe nk'umwana wawe Mafiritse menya yuko umwana wese ari mw'ibarabara ni umwana nk'abandi menya yuko
ndafise ahantu n'umuntu nk'abantu so gufata uko wishakiye kose so kubwira amajambo uko wishakiye kose ahubwo mwiyegereza hari igihe aba akeneye urukundo rw'iwawe ntuzi igihe kibaho kibi hari igihe uzogaruka agaruka gufasha mu buzima bwawe menya igihe urimo umenye n'igihe abandi bariko barategura kandi ibyo bikubera ikibi abantu bameze nk'abo bahinduke tugende mwese ndabafitiye serivisi nshaka kubereka uratwe ariko cyane cyane umukobwa wacu namwe muri muze tugende ndabereke abashi benshi haleluya abashi